Kani gede gedu darshan Meghalaya bat ibidang snow pai pi baro syakatu kubor menta ke janmin. Shwaban pai syaki kubor ke bapnia nginya pet chwaya kimat ki bakongsan. Syatung ka Justice Rivati Mohiti Dere kung ka Chief Justice Pertama jang Meghalaya High Court on Shinti Iswami Sen ya ke Kerala High Court. Syak penkepuram unang dro bapau nam ke Shillong ba Rafael Wajri da ke Kusnam Pranab Barwa Artist Award Arajar Abusan halor ke jengok senyang jong in. Li Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ka The Light and Lotus Exhibition of Sacred Piprawa Buddhist Relics at Delhi. But sedang kemaulai Games and Literary Fest arajar Arkan Rio daga jengga kaya keslap kapong jagi samla hagi jengilek kai bat katua kata. Minta nginya paishwa syaki kubor naga keleng kejelah. Kesorkar pedang kala pentip palatung ya ke Justice Rivati Mohiti Dere ka pedang ganong bisar jong ke Bombay High Court kum ke Chief Justice jong ke Meghalaya High Court ban sedang traikam nadu ke tarik palatung hadin ke jengpen kriak no ya u Chief Justice ba minta hagawai pat kaliang ka sorkar pedang kala pendap ya ke jengtung ya u Chief Justice ke Meghalaya High Court u Somen Sen kum u Chief Justice ke Kerala High Court u Justice Sen Unshimti ya kekam hadian ke jeng syong tha jeng u Chief Justice Nitin Madhukar Jamdar haga khandai terik ukla lingkot. Unang drodor bapau nam bat unang snaplim uba Rafael Wajri ula syak penkepuram daka kusnam prana Barwa Artist Award 2008 halor ke jengno senyang jeng u ha kaliang ki kam dro jengdro ha ka than sha te lami ngi jong kri India ya kan ke kusnam la saman la usnem ha ka jeng rakhe ya ke lingkhu sngi kha jeng prana Barwa bakin thop ya ke jengbu saken mau bat ka pisa ka ba 1000 tingka lakha ha ka khat sau tarik ulber usnem khat khandai spa an ripawai ha Shillong uba Rafael Wajri ula dan benta hagi kamdro jingdro la palat sau posnem ula seng ya kariti Academy of Visual Arts kabadai ke jaka ai jinghikai ha usnem khat khandai spa khandai pawai pat hadian ula penrong ya kawai ke gallery ke bakerteng ke Met Gallery ula yashim benta haki ad kam hadhaka ha usnem 8000 san bat 8000 hinyo ringkat ke cingit trailang bat ke Indian High Commission hadhaka bat ke Greater Sylhet Indigenous Peoples Forum. Kasnong kong thong Meghalaya ka bala pau nam kum kasnong ka ba susiaw da kisur kin uan kadang yai teng ban kreng ya gajing kami lenti jongkari namar gajing long tinrai bakir pang jongka kat bagi projek jengok kai perthai kidang ya chakmat ban kintiu ya kijing tei kinong shong snong kidang yang scam ban penne pensa ya ka riti dustur jongka minder jongka jingrai yau bei tungin ni phai shakani ka khubor Snong kong thong ka blabna kum ka jaka pau nam jong ka kolshor ka baturwa ya ki nong wan jngok kai ya ka jing ki ya kindo ka bajil liu ha ka than ya ka ni ka snong la ithu kum ka jaka jngok kai perthai ka bat bhatam hari India house name 8000 aphulai ta ka tana jngok kai perthai bat kalayo ya ka jing ithu ka ba kham yar hadien bala jet kar pang da UMP ka Rajya Sabha Rakesh Sinha House Name 2008 wat la ka jing shai kala nang kiu ki nong song snong ki ong bakaroi ka par kan omla ban weng ya ka riti dustur kum ka snong ngilahia pateng ya gani ka jingla maka pang jungi lembaga ka jingwa yo be maka ne ka jingwa yo be ka de kata kasur ka mami na ka donut jong ka kami hadin bakal khaya gelung ti kum ka kami sibuk ada ka yo sanut ki khun ti kelasna santli kisur belong lala ka jong kasur bat jaga ni kasur anda bangilah hek nasan ngisim pajaki kum kata kalat na kamta ban ya kren lengba ka jingkhot ka bangi jukhot da ka basu ruwai la ne da ka basio but
Barak kena sasnong ngejong ina dok barit hadap he ngitip pangipunan kam ya ka malakasi pada haposnong ani habangile syabar jong kasnong kejongi. Kat kum kajing batay uba rothel kongsit ubate u secretary jongka Indigenous Agro-Tourism Cooperative Society kasnong kadon kajing angnot haka kam jngok kai perthai kaba pinne pinsan ya kajing itna jongka mariang bar karukom le niam jongka Hendai kirang ba kisir ba kajing wan buhai snong kisamla nakabinta kajing pulie bar kakam kalaban pintlot ya kajing peteng ya kas rukom siaw bat ken otsur Kawai kaba kum kena sasnong isnokia. Ban ngi artin ya kajingne jingsa pada jong kan ke jirwa ya be jongi kelong ka immigration adi beri yong is pi kawai kelong ba kum kelong hadumta ngidon nya ka school tang hapo ka opal primary school dan class 8 ti ki babun ki kena rit jong inasnong ki haban mi na lasnong bandai wat ka jina start sabar jong asnong ti habaki mi dang rit kabamut habaki im hasor ne kapsor ki hapan ya penbut ya karkom im komlong jong gibriu hakatu kasnong hakatu kathau ka pagsa ti habakila song na sa aslem banwada ka jingsta bunsin na kila one pai sala ka jong kasnong kadon ka jing ada tin den teng wat haba kila ban kletno ila ka jong ka jing royo beiru pat omtang kata ya karkom im karkom rep karkom deng ka jong kat ba kasnong kong thong kanang ya chakmat da kajing peniat ya ka kam jngok kai perthai bat kip jing te ki pala pen bana kajing tmu jong ka im lang sa lang ka yai long ka ba shai kajing pen roi ka dei ban kershan om ban penduna ya ka pateng ba im jong ka na ka benta ki nong song snong jing ya da ya ka jing roi yo be kam dei tang ka jing ithu henre ka dei ban pintik na ba ka sur jong ki pa men jong ki kandang ya beteng ban yos ngo da ki pateng banwan Bureau Report, DD News, Meghalaya. Kumshi binta ban penkre ya ke jingra ke dap arpasan snem jong ke Intermediate Christian Endeavour Society jong ka belang Presbyterian umsau nongbri ha usnem arajar arpnyau ka CE Society ha kasngi palai kala penlong ya kata masa bam jing bam tenrai ka basisngi ban penmi pisa na ka binta ki kam bapher jong ka ha ka de jingla yalang la yo i ya ke jing shim binta ka bashirhem na ki samla ki rangba bat ki nong shong shnong ha ka ba ki samla balang ki la dia ki jingbam tenrai bapher ringkat bat ki so bat ki chur balakhet ne ki lingkha jongki bat na ki kla ba marjan ya kan ni kata masa lapli pat ba da utmen besan RR pamshong u balong kum ukongsan ha ka jingya dan lang ki nong yalam balang bat ki riu rang ba ya kan ni ka program pli lapnya da presiden ka CE Society u ba ri Hans ngi mau penyang haba ajeng kren ha kani gajing yalang utemen basan pamshong ula bancur halor gajing don kam ban kinti ya kicing bam tin rai ki bataimet bat ki bayade bat ka koit ka khia bat ula penslor ya ka CE Society ban ya biteng ban treshitam ha gajing shakri bat gajing persang ban penmi pisa haswa ban rakhe ya uni umauja Rengi abang liang ka festival kajing le kemen jongi hapo ka balang hapo ka society bat banwanra ya kajing long gawe bat kamtam ya banwanra ya ka burom ka jong ble ha ka tak festival ka mengingi don abang ile ya ka ege ngi penmi ya ka fon na ka banta ki seng ki ban long kajing kerku ya ka kerteng ka jong trai bunong penim jongi o Jesus Christ mentangi nyapai shagi kubon na keleng katan syate lami ngi ha hujai asam kajeng penkriya ya kibriu kadang ya minta ha kajaka klau ha modangka kabahab hapo ka dop ka revenue circle ha hujai kibor penyat distrik rengkat bat ki pulit bat ki officer katanat forest hidang kmi ya kajeng traikam banweng ya kajeng buhai snong bat ban yada ya kajaka klau
Kidurna ketai ke caka ki sakhi ya ki he ki padang penyat ya ketai ke jengpen kenria u district commissioner u Betyut Bikash Bhagawati u SSP u Rakesh Reddy but u special chief secretary forest u MK Yadav kilapnya ya kenika kamban pentikna bakan long ya rinti bat kat gum kaan kibor penya kila kentu ye kinong shong snong bat kinong wan buhai snong ban ya trailang dak ba pinksan bakatei ke jeng penya kelong ke beton kam ban yada ya ka klau ka betap bat ban yada na ke jeng wan shong snong be an hakatei kathan हम लोग का तो शेड्यूल डेट हमने फिक्स किया है आज और कल 2 दिन के लिए हमने किया है टोटल यहाँ पर 1200 का आसपास हाउस होल्ड है आउट ऑफ दैट 125 हम लोग को छोड़ दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है तो दूसरा 1000 का करीब हम लोग अभी शुरू किया है सुबह 7 बजे से हो रहा है 45 ब्लॉक वी हैव डिवाइडेड द एंटायर एरिया इनटू 5 ब्लॉक तो 5 ब्लॉक में मेन है मशीन है ऑफिसर्स है तो चल रहा है अच्छे से चल रहा है अभी तक शांतिपूर्ण है ये जमुना मोदंगा का रिजर्व फॉरेस्ट का इविक्शन आज शुरू किया हम लोग तो कुछ दिन पहले से ही काफ़ी दिनों से हम लोग असेसमेंट किया और सफिशिएंट फोर्स को हम लाया पूरा एरिया को हम लोग 5 भाग में डिवीजन किया था ब्लॉक 1 टू ब्लॉक 5 तक तो हर एक ब्लॉक में एक कमांडेंट रैंक का ऑफिसर पुलिस का है और फॉरेस्ट का भी एक डीएफओ का है तो प्रत्येक ब्लॉक में हमारा फोर्स एटलीस्ट 150 to 200 आदमी लोग हमारा है और साथ ही साथ कुछ चेक पॉइंट्स भी रखा है जहां से मतलब एंट्री पॉइंट्स हो सकता है गांव वाले से कोई आदमी निकल सकता है Kinong shong snong jong kwati klamat ya jing kriat pat ka jing reben jong ul o ubatap ya kanong ba ka jing shet ka behar kat ba ka jing sha kala duna gi katu kat ni gi jaka ka bala wanra ya ka jing thut ha ka jing ya linti ha ka por stem Kidur na nering ki tinali ki pin iya ki surak ki bala shatap haulu o uberben kat ba kinong let nang wan ki ya dak ba pikir ki bor pinya kila ajeng mut i kinong nya kali ba kinong ki ba husiar bat bagi pat ba ki dei ban phong saat ban yada na ga jing kriat ki officer jong katanat meteorological kila batai ba ga jing kriat kala bandang yai teng ha kini ki kindiat sngi ban wan ha ka bala kami lenti ba kan don ga jing rben ul o ha ki katu kat ni ki jaka ba long them ha ka por min step bat jan mi Kichat ben riu kabui ha impal kila rakhe ya ka kangai festival arajar arpun riu da ka jeng shit hem tin rai ha kisnong kan thau jam kabui bat ching mei rong kabui ka tamasa ka balong ga jingalang ka bakongsan ha ka liang ka kolshor na ka benta ka imlang sa lang kala sakhi ya ka jinge shim benta ka barat ba na kinong shong snong ki rang ba bat ki samla ki jingle niam ki be itnan ki jing pen i kolshor bat ki jingalang pat ba ki pen pau ya ka pateng ka baris ba jong ki chat pen riu kabui ha ka ni ka sngi la ya don ringkat unong elam ka BJP uthang jam arun kumar bat uchun ke rung kamei working president ka tingkau rangwang chapriak phom na kabenta ka Assam Manipur bat nakalan kinong pinya kila penpa bakum kini kita masa om tang bagi penne pensa tang ya kiriti dustur hinre ki pins kemru ya ka jingya dei ha ke emlang salang bat ka jinglong tin rai ha ki pateng bin riu Mintangi nya phai saka kubor na keleng kari. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hini kesngi ulapli ya Grand International Exposition jong gitiar sa nam bakintang ka piprava kibat yadai bat ublei butha ha Rai Pithora Culture Complex Hanong Ba Delhi. Kani ke jengpin inam kapal ai kerting Delight and Lotus Relics of the Awakened One. Kawan rak biang ya kitiar bakintang hadian palat shis pa snem ringkat bat kitiar balabu haki museum jong kari India. Haba ai jingkren hakani kesngi umudi ulo ong kitiar sa jingkema bakintang jong ubudha kim day tang ki ei ki palashna da ubriu hinrei ki day ki benta bomla ban penyaklat na kari ti dustur bat kapateng bakenja menzim jongkari ulaong bahadian shis pa arpusan snem kapateng bat kanam kaburam jongkar India kalawan pai biang shalakari kaba ailat ikipat ba jongkari ban sakhi ya kitiar sanam bat banyo ya ke jingkar khu jong ublei butha
सज्जनों, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। Hadharam Shala Himachal Pradesh ke Jingtia ke Papin Kendet ke Lapen Pau Perthai Namar Bakawai ke Samla Puli College ke Badang Khat Kendas Nem Kerta ke Laklat No Hakapor Basyak Sumar Hadin ke Jingken No Bakla Syak Lek Ben Bat Jrongkti Ha College Jongka ke Long Ying Jongkate ke Samla ke Lapen Pau ke Jing Sngokia ke Bajur Halor ke Jing Tokit ya ke ni ke Jingtia da ki Bor Penya Jongka College Bat ki Pulit Kila Keno Ba ki klem shim kia ya kani wat habala ujor ka University Grants Commission UGC kala shim kia ya kani ke jingja par kala pen bana bantawi ka committee wat bnya bantok ket halor ke jingyap jong kani ke samla puli ki bor penya kila pentikna ba an shim kia da ka bating kat kum ki jinglap ka pen pawi ke jing sngo kia ka banang jur halor ke jingsha le ben ba jrongti haki jaka puli Mintangi nyapa shaki kubo na keleng ka perthai. Uwe unong kayi Hindu balasan post nem karta baltip kerteng kum u Kokon Chandra Das ula klat no hadien baula syak tombor syak dung bat syak thang haki briu tombor ki bomla ban itu hasyariat pur Bangladesh kani kejeng syak tombor kalapen mi ya kejeng bitar hakaleng kathan bat kalapen mi biang ya kejeng sngokia halor kejeng shngan jong ki chat bin riu rit pat ha Bangladesh kinong shong shnong kalapen long ya kejeng yakhi bandawa ya kahok kat ba ki bor penya kalapen long ya kejeng tokit halor kani kejeng jia kejeng syak tombor kapen pau kejeng shong siir ka batang yai teng halor kejeng syak tombor balat mu persha yaki kin hun ret pat ka ba penlong bat shim yaki la jeng yada ki bakam klan Presiden keri Amerika Donald Trump ula penbena baka Amerika kala penlong ya kejeng hiar tama ka bajor ha Venezuela bat yo kem yo Presiden Nicolas Maduro bat ka kurim ka jong u da ka pakam baki la let shabar jong keri la ya thu baki don gijeng thei bom ha Caracas bat ki bagi jela ka pala penlong ya Maduro ban penmi ya kejeng penbena bakir ki ha keri bat ban penklan ki bor ya dari ka sarkar Venezuela kala penrem ya kita gijeng ther baka longkum kejeng le don bor kejeng pentikna halor kejeng syakem jong Maduro ne kejaka ba udon menta ka sapau shen kat ba kejeng long jeng man katang yai teng mentangi nyepa syaki kubor ya lekai Kemaulai Games and Literary Fest arajar arpan riu kalapli menta kasngi hamadan he maulai hakabaya kene kata masa labu ban sedang nadu kesanterik ukala lingkot hadu kashpau terik ukala lingkot ya kene kalempung basitayau lapin wandur ban rakhe ban pin inam ya kisap ki phong jeng ki samla hakaliang ki jingile kai bat katho katar dak bawan ra lang ya ke emlang kasa lang shalimpung ka ba ipu ipi ling ba ke jingikop kajingalang pelil kalapin pau ya kasur na kabenta kani katamasa ha kabaladon kajingruai da unong ruai Freddy Nelson thank you bat kajingruai kaba penki minsim da kakwaya jong kamaulai kabala kring ya kinong petkai kabala penrong ya ka kolshor ha katamasa kani katamasa kan penlong ya gijingale kai ba pher ba kenthop ya ka basketball ka football ka badminton ka boxing bat arm wrestling ka ba pinyo ya ka san ya kinong ya lekai ki batang ki dangsan ban pen iya kasap bat jing tebet jongki
Ngalor ke jing ele kai hakaliang ka tho katar kin thup ye jing ye tai nia ki jing kren pat ba ki tang shikin tin bat ki kwes ki pa pen pau ye ke jing la jong ki samla ha ki bor perkhat bat jing shempang. Kolkata Knight Riders kala pintikna bakala de pelait no ya Mustafizur Rahman naga ginhun yele ka jongka hakan ni kelempung IPL Banwan hadin gejing betha naga BCCI IPL kapadai kabor bapinya ya kani kalimpung kani karai kadai sibinta jong gejing pin bet rinti jong ka IPL kabateng teng kadawa ya ki kinhun ban pin kala ya kinong yele ka jong ki swaban sedang ka samoy yele kai ka KKR kala ong bakan ko ngu ya gejing betha bat kadang bishop nya ya ki lat ki linti ban pin klan ya ka kinhun shwa ka IPL arhajar arpun riu ya ki jing tip op nya halor ki jing bujli ne pin biang ya kinong yele kai lakmi ti ban pentep haki tayo banwan kat baki kinhun kadang peteng pin biang khadu ya ki kinhun yele ka jongki hakajing yakun ha kalimpung Saudi Pro League u Ivan Tony ula thep arkol ban penlong ya ka Al Ali ban job ya ka Al Nazar Dalai la ar kaba penlong ya ka Al Nazar u Cristiano Ronaldo ban Syarem hakasin ka baningkong hakani ka samoy u Tony ulayo ban thep ya ka kol ka baningkong tang ha ka minute ka bahinyo batang hadin khatlai minute ulayo ban thep sa ya ka kol ka ba ar ka Al Nazar kala ya kunting ashwa ka bakut chong ka kelas step ha ka ba u Dulela Al Amri ulayo thep arkul kaba ningkong kaba ula shoot na jangai bat kaba ar kaba ula thep daka kli ban pnia rengkat mar arkul ya ka kul kaba lai kaba longru ka kul ban wan ra ya ka jingcha kala wan ha ka kelamit ha kaba utoni ula kinjat ya ka bol sha umeri demiral uba thep ya ka kul kajing Syarem ka pinkut no ya kajing ele kai baklem Syarem jong ka Al Nazar hagi khatwai teli kajing ele kai wat hapadang kajing Syarem henry kidang ne haga kerdan bakli du haga jing yo ponda ka batam ar ponya ka Al Hilal ka badan haga kerdan ka baar kat baka Al Ali kadan haga kerdan ka basau da ka bakamai ar pusan pon Timentapan ngin yepet ya kejeng long jengman kesun beneng ha keleng ki pinta jong kejela. Hatura kejeng kriat kelong khatway degree Celsius pat kejeng shed kelong arpau degree Celsius kejeng sngem ka hau-hau menta kesngi kelong ribusan na kesispa. Haba pai pat chakanong ba shulong kajing kriat kalong hinyo degree Celsius pat kajing shed kalong khatsan degree Celsius kajing sngam ka hau-hau menta kasngi kalong sapu prana ka shispa kat bahajo wai pat kajing kriat kalong hinyo degree Celsius pat kajing shed kalong khatsan degree Celsius kajing sngam ka hau-hau menta kasngi kalong sanpu arna ka shispa kasun beneng kan dumlo o hatura shulong bat jowai Shwaban poy shaka bakut jong kathup khubor ngin ye pek biang sa shisien ya kimat ki bakongsan